Umunya-Afghanistan MF Munzajel, umunyamakuru wakenetse indimi akaba n'umwanditsi w'umusizi, rimwe yagize ati "Men cannot survive without cheating. It is in their nature." Bishatse kuvuga ngo abagabo ntibabaho badaca inyuma abakunzi babo kuko biba muri kamere yabo. Mu gihe witwa Rose Winters uzwiho kwandika inkuru z'urukundo yagize ati "No woman can love a cheater and not pay the price for it." Nta mugore wakunda umuca inyuma ngo ntazabizire. Nyamara umunyamakuru Mario Puzo, umunyamakuru akaba n'umwanditsi, we yagize ati "The strength of a family, like the strength of an army, is in its loyalty to each other." Bivuga ngo ugukomera k'umuryango nk'ugukomera kw'igisirikare icyo ari cyo cyose burya gushingira ku budahemuka. Uyu munsi munyemerere ngaruke ku bakinnyi 10 b'umupira w'amaguru babuze ubwo budahemuka bagaca inyuma abakunzi babo, yewe bamwe bagatwara n'abagore ba bagenzi babo. Ku mwanya wa 10 turasanga Thierry Daniel Henry w'imyaka 43 kuri ubu, kuko yabonye izuba ku ya 17 Kanama mu 1977. Ni Umufaransa utoza ikipe ya Montreal Impact yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kwirukanwa muri AS Monaco ku ya 24 Mutarama 2019. Uyu Thierry Henry wakanyujijeho nk'umukinnyi w'umwataka striker mu makipe nka AS Monaco, Juventus ndetse by'umwihariko muri Arsenal Football Club na FC Barcelona. Yashinjwe guca inyuma wari umugore we Claire Mary, umunyamidelikazi w'umwongereza British model. Bari barakoze ubukwe muri 2003. Thierry Henry yaryamanaga rwihishwa na Sadie Hewlett, umunyaswedekazi wakoraga mu bijyanye no gutuma abantu basa neza, Swedish makeup artist. Ibi byatumye muri 2007 Thierry Henry atandukana n'umufasha we Claire Mary ndetse ategekwa no kumuha $8 z'amapaundi zo gutandukana, divorce settlement. Ku mwanya wa 9 turasanga Wayne Rooney. Wayne Mark Rooney ubu ufite imyaka 34 cyane ko yavutse ku ya 24 Ukwakira 1985, akinira ndetse akaba na kapiteni wa Derby County. Akaba yarakanyujijeho muri Everton Football Club yakuriyemo, gusa cyane muri Manchester United. Wayne Rooney ukina imbere forward akiri muri Everton Football Club yakundaga kujya mu nzu zikora ibijyanye no kunanura imitsi y'umubiri, massage parlors. Uyu kandi yigeze no kugaragara ku mashusho ya CCTV camera, closed circuit television camera, mu gace yaratuyemo yinjira mu nzu zibamo abakobwa bigurisha, local brothel. Aha Wayne Rooney yacaga inyuma umufasha we Colin Mary Rooney akaryamana n'umukobwa wenze cyane witwa Jennifer Thompson, akaba yicwende ntikoga. Na nyuma yo gukora ubukwe na Colin Rooney muri 2008 bakabyara umwana wabo wa mbere, hari indaya ebyiri zashinjije Wayne Rooney kuryamana nazo wa batatu, threesome prostitution. Gusa Rooney na Colin Mary baracyari kumwe kuri ubu, bakaba bamaze kubyara n'abana batatu. Ku mwanya wa 8 turasanga Ashley Cole w'imyaka 39 kuri ubu, dore ko yabonye izuba ku ya 20 Ukuboza 1980. yahoze akina umupira w'amaguru inyuma ku ruhande rw'ibumoso, left back. Akaba yarakiniye amakipe akomeye nka Arsenal Football Club yanakuriyemo, nyuma ajya muri Chelsea Football Club, AS Roma na Derby County. Uyu Ashley Cole n'uwahoze ari umufasha we Cheryl Ann Tweedy Cole, umuhanzikazi akaba n'umubyinnyi w'umwongereza. Bari bafitanye urukundo ruhebuje ndetse bakunzwe cyane mu Bwongereza kugeza muri 2008 ubwo hamenyekanaga ko Ashley Cole yamuciye inyuma bitari rimwe cyangwa kabiri, ahubwo ugira gatatu akaryamana n'abanyamidelikazi batandukanye nka Brooke Henley na Coralie Robinson. Saba gusa kandi kuko Ashley Cole yaryamanaga n'umukobwa utunganya imisatsi, hairdresser witwa Emma Walton. Ibi byose byatumye Ashley Cole atandukana n'umugore we Cheryl Cole muri 2010. Uku gutandukana kwatumye Ashley Cole yangwa n'abafana benshi mu Bwongereza. Ku mwanya wa 7 turasanga Ryan Joseph Wilson Giggs ubu ufite imyaka 46 kuko yavutse ku itariki ya 29 Ugushyingo 1973. ni umutoza w'ikipe y'igihugu ya Pays de Galles Wales. Gusa yakanyujijeho muri Manchester United nyuma yo kuva mu ikipe y'abana ya Manchester City yakiniye kuva mu 1985 kugeza mu 1987, agahita ajya muri Manchester United kuva ubwo yakuriyemo akayigiriramo ibigwi. Uyu Ryan Giggs yari umukinnyi wubashywe mu mupira w'amaguru ku isi, gusa icyo cyubahiro yaje gusa n'ugitera inyoni ubwo byamenyekanaga ko yamaze imyaka irenga 8 aca inyuma muri umunawe Rodri Wilson Giggs akaryamana na Natasha Giggs wari umugore w'umuvandimwe we bwite. Ibi byababaje umuvandimwe we ku buryo nubwo muri 2015 Ryan Giggs yamusabye imbabazi bigoranye ko yazigera yibagirwa ibyo mukuru we yamukoreye.
kuri ubwo ibi byatumye Ryan Giggs washakanye na Stacy Cook muri 2007 bagatandukana muri 2017 ati isura nziza imbere y'abamufataga nk'icyitegererezo role model. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Thibaut Courtois. Thibaut Nicolas Marc Courtois ubu ufite imyaka 28 dore ko yabonye izuba ku itariki ya 11 Gicurasi 1992. ni umunyezamu goalkeeper wa Real Madrid gusa yanyuze muri Genk, Chelsea Football Club na Atletico Madrid. Muri 2013 nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Daily Mail, uyu Thibaut Courtois nawe yabuze ubudahemuka inyuma mugenzi we Kevin De Bruyne bakinana mu ikipe y'igihugu y'Ububirigi, aryamana na Caroline Lignen wari umukunzi wa De Bruyne. Kuri ubwo Thibaut Courtois na Kevin De Bruyne icyo gihe bombi bari abakinnyi ba Chelsea Football Club, nubwo Courtois we yari yaratijwe muri Atletico Madrid. Ku mwanya wa gatanu turasanga Michael Ballack. Michael Ballack wabonye izuba ku itariki ya 26 Nzeri 1976, akaba afite imyaka 43. Kuri ubu yahoze akina umupira w'amaguru nk'umukinnyi wo hagati midfielder, anyura mu makipe nka Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern Munich na Chelsea Football Club. Muri 2007 Michael Ballack yashinjijwe guca inyuma mugenzi we Christian Lell bakinanaga mu ikipe y'igihugu y'Ubudage, akaryamana na Melanie Rickingel wari umukunzi we, Christian Lell's then girlfriend. Kubera ibi uyu Christian Lell wakinaga inyuma ku ruhande rw'iburyo right back mu makipe nka Bayern Munich na Hertha Berlin, n'agahinda kenshi yavuze ko Michael Ballack wari kapiteni w'ikipe y'igihugu kuri ubwo yivanga mu buzima bw'abandi akabwica nta bindi atekereza. Ku mwanya wa kane turasanga Mesut Ozil. Mesut Ozil ubu ufite imyaka 31 y'amavuko, cyane ko yabonye izuba ku ya 15 Ukwakira 1988. ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga asatira attacking midfielder muri Arsenal Football Club, gusa yanyuze muri Schalke 04, Werder Bremen na Real Madrid. Mesut Ozil nawe yacaga inyuma uyu Christian Lell tubonye haruguru, banakinaniye no mu ikipe y'igihugu y'Ubudage batarengeje imyaka 21, akaryamana na Melanie Rickingel. Uyu mukobwa ubanza ari ikizungerezi koko niba yarakuruye Michael Ballack na Mesut Ozil batitaye uko afite umukunzi we Christian Lell waharenganiraga. Si uyu gusa ariko wabigenderagamo, kuko Mesut Ozil yabaga ari guca inyuma umukunzi we kuri ubwo his then girlfriend witwa Mandy Capristo, umunyamideli kaza akaba n'umuhanzi ndetse n'umubyinnyi w'Umudage. Christian Lell yashinjije Mesut Ozil kumuca inyuma nkana kuri Melanie Rickingel abizi ko bakundana, ariko Ozil ntiyagira icyo abivugaho. Ku mwanya wa gatatu turasanga Jordan Ayew. Jordan Pierre Ayew w'imyaka 28 y'amavuko kuri ubu, cyane ko yavutse ku ya 11 Nzeri 1991, ni umukinnyi w'imbere forward muri Crystal Palace, gusa yanyuze mu makipe nka Olympique de Marseille, Sochaux, Lorient, Aston Villa na Swansea City. Uyu Jordan Ayew nawe yamaze imyaka inaca inyuma mugenzi we Afuyi Akwa bakinana mu ikipe y'igihugu ya Ghana, akaryamana n'umugore we witwa Amanda. Uyu mugore ubwe yiyemereye ko amaze imyaka inakururukana na Jordan Ayew afoya affair. Aganira na Gazeta World yashimangiye ko ari imyaka 4 atari iminsi 4, ngo kandi muri iyo myaka 4 yose Jordan Ayew ubwe yohererezaga uyu mugore amafoto yambaye ubusa. Uyu mugore gito Amanda yongeyeho ko Jordan Ayew ariwe baryamanye inshuro nyinshi kurusha umugabo we Afuyi Akwa. Ku mwanya wa kabiri turasanga Mauro Icardi. Mauro Emmanuel Icardi w'imyaka 27 kuri ubu, dore ko yavutse ku itariki ya 19 Gashyantare 1993, ni rutahizamu striker wa Paris Saint-Germain. Uyu Mauro Icardi yaciye inyuma mugenzi we inshuti ye magara Maxi Lopez bakinanye muri Sampdoria, banakomoka mu gihugu kimwe Argentine, maze amutwara umugore we Wanda Nara. Bari barabyaranye abana 3 mu Kuboza 2013 nyuma yo kwinjirirwa na Mauro Icardi. Uyu Wanda Nara yatangiye ibijyanye no kwaka gatanya divorce proceedings, nuko ku ya 27 Gicurasi 2014 Mauro Icardi na Wanda Nara bakora ubukwe. Ubu bakaba bamaze kubyarana abana 2. Wanda Nara uretse kuba ari umugore wa Mauro Icardi, ni nawe umuhagarariye agent. Maxi Lopez yanze gusuza Mauro Icardi ubwo yari akiri muri Inter de Milan mbere y'umukino Sampdoria yagombaga gukina na Inter de Milan. Hari n'abavuga ko ibi byaba
bifitanye isano no kuba Mauro Icardi adahamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Argentine nyamara ari umwataka ukomeye. Ku mwanya wa mbere turasanga John George Terry ubu ufite imyaka 39 y'amavuko kuko yabonye izuba ku itariki ya 7 Ukuboza 1980. Ni umutoza wungirije muri Aston Villa gusa yakanyujijeho nka myugariro center back. Muri Chelsea Football Club, Nottingham Forest yatijwemo gato ndetse na Aston Villa. Uyu John Terry yamaze amezi ane aca inyuma mugenzi we Wayne Bridge akaryamana na Vanessa Paradis, a 4-month affair with Vanessa Paradis. Muri 2009 John Terry wari kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yaje gufatwa aryamanye n'uyu Vanessa Paradis, umunyamidelikazi w'Umufaransa wari umugore wa Wayne Bridge wakinaga inyuma ku ruhande rw'ibumoso left back. Bakinanaga mu ikipe y'igihugu ndetse banakinanyeho muri Chelsea Football Club. Wayne Bridge n'ikiniga cyinshi yahise ahitamo gutandukana n'uyu mugore gito Vanessa Paradis. Wayne Bridge kandi yarahiye kutazongera kuvugana na John Terry ukundi ndetse asezerana no mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza avuga ko bitamushobokera gukinana n'icyomanzi John Terry nawe wahise yamburwa igitambaro cya kapiteni mu ikipe y'igihugu ndetse akangwa cyane n'abafana bikomeye.